Koy ka banta ka bakong santam jong gajing kanya ko bangalaong mene kaktin baim baru kupu baim dengan ia sim banta daga jing roblay daga jingek nang tan duay nam tagini nongkit kambaro ki balajer keteng bar ki weru na do ki balang shnong ki sub district ki parish ki diocese ki balakhlad no ki samla bat kumjo ki bapang basitom ki ba kuslay mensim ki bamyo kamyo jam kum ta ter ki badan problem ki duay kerpang ki da shisha melong bakod ko try bat ka thamay jong ka jing khod baro na mar ka tangi karpat yame pen khod ban gantangi ni ka jing terwa kanya jong ida ka bapay man si malor jong ki kum je kindup kalalong ka met bakas nam jong try jong Jesus Christ haka por bala dino idala ka mons ngo bahawla priang jing sha shitom na shimiu ku daga bay ngo ime la ka dia wala ka sandran wo to shim ba to bam na ka ne phi baro na mar ka ne ka long ka met Kibangi terwa kini keduan kedepan nak kebenta kinongkit kam. Bagi baru kita melakukan nak kecil isnai cumi. Tu pediang yaki sudah cekshai ni mat cumi. Tu isnai ni baru ni kerpan cumi. Ini kikun samla kebayang kini kepor nak kebenta kini keprogram kecil ayai kecumi nak kebenta kini kisam cumi. Pada kelawai kecumi. Ni kerpan cumi kita mereka berkemari atas isti kukun. Kekmiu belai jisam kukun kulem cekak kepostol kukun. Baru hidup kau di bawah pensel bahaya mempatai dapatai. Hidup long di bawah penjual pencadam kacang bam cukan. Babang ini orang berpendan muram ya me. Kau kunjung me puji sukses. Dahu, lembaku, badhaku, karena kami boleh tupa badan bor. Kacang long kau ibu mesti yang berkut. Baru kau orang kacang ero. Jenam lah jenam. Jam. Amen. Kembali kait dengan itu nong penyem jongi. Rakyat kisah senang ini dua jam manusia ni akhirnya telah dulu. Amar kita nak terkayang kerana upa jumi, balik kalau kau kerja jumi, kadang lima jumi, kadang sembilan jumi, kalau balik, ini mentah jembang jumi kebahagiaan resmi, teman ini jengkang jumi, kebahagiaan lima boleh setiap jumi, bapak dalam ini saya jemput show. Mereka lagi ini timjam kiri dan bukit Islam pada waktu dua hari ini konsumsi kan. To pelaj ini kopa, ini konsumsi ini nong yalam, lagi lagi jalan yang lagi jenis baru. Lagi jenis pun cuma paham ini pun, jing sum jing san jing kemen, lagi jenis syakir. Lagi ini sengi jing ayat program juni, lagi ini samnan yalam baru. Nang pada kecil rap jenis naik cuma in light berbor,
nakapop yogi kumpan susun pada dia. Batin yo cing dapat ada cimpang cing stop cing jar kaklam ran kapokho. Kat pangidang apa ni nanti? Daga cingkerman baku. Daga cingwan biasa sisir kopa. Jongkon jongmi kampun yang jongmi. Puji Yesus Kristus. Jam nama kacomni kalau kahima. Jongmi kabor bakaborong. Junam kacom. Putra Yesus Kristus kunjung pabong cukup. May melawagi apostol hadin pamilamipat. Kajing sub na inobat piya kajing sub jungan ay. Patay kenrad yagi kibri kipatlo. Kibang ikuaya ba nila ba? Kaman dito. Aki jingle pati kung bagla nila po. Haray kajing nek jo kapalang jo may kirukuat ki martir jo may kiniki janda arajar snem ka history jo kapalang. Kenrad yagi peke ka hap jo ki. Patay kajing mambit mambit. Bato ay kajing sub kajing itali kajing iit at kung kaman bago jo may. Mayo mahim bat masisya junam na junam. Ang jam? Amen. Ay siya. Syaman kayong Christmas kayong jingsuk at hikisap kisno jalan yang jadi shalom jingsuk kajong try kandan para mo ringkat pati POA IA jingsuk ulang kita kini apa POA IA jingsuk kajong yamak kajong iik iwe jingsuk sistar baro kandan buwan ng sinye sa dunia tadi baca ulang ron kreatif dia kalau jam ko kendra nam syukur rung kuyi jungan resyo
Nakakualan nila, manamba jumlah ng hardway, nakakualan din ng alspa. Isongo yung play driver beringkong ye kebar
Silverus no kudri bat kiting do pai sepran nam tai pa fatel na kadong MDC malki bat ikong amprin kapor hingatim kate phila bal ki namar to ya thapti lak nam tai ikong amprin leshikon adam kapor sai leshikon mentai agak kepat ya di do ilam jugi bakin ilam ya bagi lakar subhas kaca kabam te yang industri dia ko chokaseran school bat mentai pi baro ki pat ki sabla gilam re kabam ki pishne telak ka kepat pi bakin sempor sauho ne sausan menit pendam ya kajin bangja pada kapor sibje sibwa kanyo perstang no ya ki program jong ka no phaisi sashi se ka kepat pi pendam ya ki jing bangja jong Apo sauho ne sausan menit nam kanyo perstang ya ki program kapor sibje san ka kepat pi bani ton lang bani wan bani shop ya ne kapor sibje hamsan no phaisi rishipun Nakakolek no kung mo juway ka ng kanlan, nakakolek di mo rin kung mo juway ka balan. Syai yang ada dalam sedang bangsa, kemudian nanti ini dikuayat dengan dan ini juga itu yang sebenarnya perang terkacau bangsa. Kenapa begitu kaya? Ego bebas dalam kerja. Hak jiwa manusia dalam saya ini dan ketika bayam jomi, kamtam dok kuyu harus. Kerana ini beliau, kedua kesenang, kedua kami kejimbang mana keski, dia kejimbang mana pembagilan tuai ini kejimbang mana keski, memang cukup ber, yang berubah. Kalau sebut dalam tadi beliau teristam menyokha, daya kejual kejap, jangan cinta kamu, cinta teristam jomi. Belan no senyap inong siya kinongti belan do dia nodam kekulang lagi bagi biru kebaman sa bamanta kanai di kebor sa stak sa champang bagi mandian siya bela siya pagkalalo ki atiar batamay ng tangi imaju ni kebalan ni aperte keku pendentang yang bab bagi ni iklan na pagsi daw ju Chris Prajo amen pendentang ni kaburang ko pa ko pagsi magud bahalang pagkom jumta permo jumta Nayarway dan kecilway dan yang akan memperlambat dan mencegah jalan.